Helo a chroeso i newyddion Glan Taf. Ein stori heddiw yw... A oes digon o gymorth i sgowtied? A byddwch chi'n ei helpu? Nawr i Osian gyda Wendy. Dydy Wendy ddim yn siarad Cymraeg, felly mae'r report yn Saesneg. How long is the waiting list for the staff? Okay, currently we only have, in First Week Church, we've got 20 places at the moment for beavers, which we are full. We have approximately 70 children waiting on the list. What do you enjoy the most about being a leader? Being with the children, running activities and seeing them enjoy them, seeing them work through the actual activities to gain their badges. So how come so many kids are on the waiting list? There's so many on the list because we have to have a certain cap, a certain number, where if we had a beaver colony for 50 children, for example, cubs then has to have huge, cubs can only take so many children as well. So we have to have somewhere for the children to go next. Do you think there's a way we can get more volunteers in? We desperately need more volunteers in, either through doing open evenings, getting the current parents of our beavers or scouts or cubs in and talking to them. Because I know that lots of the parents volunteer, and that's how I started, by volunteering and seeing what the children were doing and realising that this is a really valuable group for any child to come into, and they have fantastic opportunities. But if people could see what the children get out of it, maybe then they'd be more inclined to work. Dyma barn Glan Taf. Wyt ti'n gwybod beth yw sgawtiaid? Fi'n ymwybodol o'r elusen, ond sa'n gwybod yn bennaf beth yw e. Byddwch chi'n gwirfoddoli os oedd ti'n gallu? Fi'n credu os oedd gennau y cyfle i gwirfoddoli ar gyfer e, byddaf definitely yn neud. Byddwch chi'n gwirfoddoli ar gyfer y sgowtied? Yn bersonol, na, achos fi'n teimlo fel falle bod y sgiliau bys angen ar arweinydd ddim gen i yn bersonol. Yn enwedig hefyd gan fod gen i swydd brysur iawn. Sa'n credu mai fi fydda'r person gorau i wneud hynny. Byddwch chi'n gwirfoddoli ar sgowtied? Fi wedi gwirfoddoli o'r blaen, actually. Fi'n gwneud e blwyddyn diwetha. Fi'n gwneud am 2 blynedd am flynedd bac. Fi'n gwirfoddoli nawr, fi'n gwneud e fel 5 mlynedd. A fi'n gwneud e ar gyfer bac a ar gyfer dad gofyn. Beth wyt ti'n gwybod am y sgowtied? Wel am y sgowtied, na gyd fi'n gwybod rili bod yn grŵp o bobl ifanc sy'n cwrdd yn aml i helpu'r gymuned i ddatblygu sgiliau bob dydd. Chi'n gwybod beth yw'r sgowtied? Dwi'n credu bod fi'n gwybod beth yw sgowtiad, ydw. Fel mudiad yw e i bobl ifanc i ddatblygu sgiliau tu allan yn yr awyr agored. Byddwch chi'n hoffi gwirfoddoli gyda'r sgowtied? Mae'n rhywbeth byddwn ni ddim yn gwrtho gwneud, falle byddwn ni'n ystyried gwneud, ond dwi ddim yn rhywbeth sydd wedi cael ei roi fel cyfle i fi eto. Pam wyt ti'n gwirfoddoli? Dwi wedi bod yn gwirfoddoli am 6 mlynedd. Dwi wedi cael hyfforddiant ardderchog gan mudiad y sgawtiaid sydd wedi fy helpu datblygu sgiliau arbennig. Rwy'n astudio gradd celf, felly rwy'n gwneud bathodyn celf ar y munud gyda'r cybiau. Mae'r oriau gwirfoddoli yn hyblyg iawn a gall unrhyw'n helpu i datblygu sgiliau plant a pobl ifanc. Os oes rhywun yn gwylio sy'n eisiau gwirfoddoli, beth dylen nhw'n neud? Ewch ar y we, chwilych am eich grŵp lleol mwyn ffeindio, bydd croeso mawr yn aros amdanoch. Diolch am wylio! Hyn oedd Newyddion Glan Taf.